Visit Malta flimkien mal-Interclub Pupi Zanetti Malta organizzaw penalty shootout b'Ris Puttino Kers fejn rat is-sem tal-ex goalkeeper ta' Sliema Wanderers Ernest Berry kif ukoll l-ex goalkeeper Brażiljan ta' Inter Julio Cesar. Min din l-attività, is-somma għal Puttino kienet ta' madwar 1000 euro. F'kumment ma' News, il-goalkeeper ta' fama dinija ringrazzja lil Maltin għall-ospitalità tagħhom u qasam messaġġ ta' inkoraġġiment lejn it-tfal Maltin li 4 jiem oħra jaspiraw biex ikollhom karriera ta' suċċess fil-futbol. Non smettere di sognare mai, lavorare, no, avere una consistenza, si può dire così in italiano, sul lavoro, che se ci credi in te stesso le cose possono accadere nel migliore dei modi. Il-President tal-Interclub Pupi Zanetti Malta, Paul Fenek, saħaq li fil-futur qarib se jkunu qed iżuru l-gżira tagħna aktar plejers leġendarji sabiex jkomplu jagħtu opportunitajiet li tfal u adulti Maltin u għawċin. L-għala tiegħi dawn l-affarijiet u nweduhom is-supporters interesti u speċjalment tal-Interclub Pupi Zanetti Malta illi ħankomplu naħdmu biex is-sena d-dieħla nkomplu nġibu żjed plejers. Għandna diġà programmati, hekk Alla jrid kif tibda s-sena nibdew nkomplu naħdmu biex nġibuhom.